ایرشین ترکیه لدیجی نافچین روز آوای کردستانی بونه سدما آلوزبونا تکچونا روشا امنی و جیانا روزانه یا خلک سویل لوان نافچیان. هفسروک دسته ماف و داده راگهاند که ایرشین ترکیه زیانک گلکی مزن گهاند سازی و ناوندین خدمت گزاریه و جیانا روزانه یا ولاتین سویل لوان نافچیان. ایریشن ترکیه لدیجی نافچین روجاوای کردستان و باکور روجلات سوریه بونه سدما آلوزبونا روشا اولهی و جیانا روزانه یا خلکین سویل لوان نافچیان. هفسروک دسته مافوداده یا ریوبریا خوسر را گهاندیه ایریشن ترکیه زیان کمازن گهاندیه سازی و ناوندین خدمت گزاری و جیانا روزانه یا ولاتین سویل. إنما تقوم فيه الدولة التركية من هجمات عدائية على مناطقنا. إيريشن دجمنانه ين دولة تركيا لسر نافچين مدكه سر بيچيه. جه پیمان نامه جهانی یا مافی مروان را هر وها سر پیچیه. جره کفتن جنیوی را ین گریدای پاراستنا سویلانن. ده انجام ده بهتر جه 17 کسان شهید بون و بهتر جه 65 کسان بریندار بون و گلک فرنه و ناوندین دخلودان و ناوندین برهمین پترولی ویران کرن. اویاک وی روش اولهی و دبارا جیانی آلوز بکه. جبر کوی ببه سدما برینا پیداوستین سرکین جیانی به تایبت لگل هاتنا ورزید دستانی. دسته مافوداده یا ریوبریا خوسر بانگا خود گهینا آلیم پیوندیدار جری خستن ناف دولتی و هف پیمانی ناف دولتی لدیجی داعش هر وها هیزن مزن وکا روسیا داکو گشاره لسر ترکیه بکن جبوان ایریشن خوراوستینه و پابندی بیاسا و بریار ناف دولتی بکه. إننا كهيئة حقوق ام دسته مافو داده داخوازی لکومیته ناف دولتی یا طیبت به مافی مروان دکن کو سردان نافچین ما بکه جبو بلگه کرنا وان بم پیکرنان هر وها بریا هف پیمانی ناف دولتی ام داخوازی لجواک ناف دولتی و روسیا دکن کو دا گشاره لسر ترکیه بکه جبو ایریشن خواهین دجمنانه لدجی نافچین ما راوستینه هر وها کار لسر چاره سرکرنا کریدا سوریه بیکرن لگوری بریارا 2254 آسایش اولهیه یا ناف دولتی. درباره ایریشن ترکیه این روزن 23 حتی 26 جوتمه 2024 هزین اولهیه نافخواهین باکور روجلات سوریه داخویانیه که خود راگهاندیه 1168 ایریشن ترکیه به 129 درونان و 15 فروکه جنگی و 1024 توپان هاتن انجام دان. دسته ریوبریا خوجهیه کانتونا جزیره جی داخویانیه که راگهاندیه کو 604 بیرن آوا و خوارنش کار کتنه. سدام اوی کیجی اوکو وستگهن الکتریک و سوتمنیه هاتن اجناب برن و ویران کرن. خالد جمیل محمد روداو. وزیر دروای ترکیه حکام فیدان دبیجه سروک سوری بشار الاسد نه آماده پیوندیان به ترکیه را آسایی بکه نورمال بکه و لگل اپوزیسیون ریک بکفه. فیدان اشکره کرد که هر دو آلی لحف بکن و شرد نوبر حکومت و اپوزیسیون دا ادیوه چه نبه داخوزاوی اف بو. وزیر درویه ترکیه جا امریکا جی خواست که ایدی آلیکاریا یپگه نکه گو تو بیش دنوبر وان و برپرسین امریکا دا جی لسر وی مجاره دا بیجه بردوام دکن و ارینی دا بینه. حقان فیدان دا بیجه جبوان مجاره بنگهین پاقش کرنا حریمه جپکه و یپگه وان به پشتگیری امریکا یعنی هم یپگی و پککل گور ادعایوی به پشتگیری امریکا ج سیان یکی خاک سوری داگیر کرنه. وزیر دروای روسیا سرگی لاوروف جی گوت اشارت باش هنه که پیوندی دنابرا ترکیه و سوری دا باش ببن هم شام دا بیجه و یکی دخوازه هم جی انقره موسکو جی و جی آلیه خواه پشتگیری پروسیا باشکرنا پیوندین ده نافبرا انقره و شامه ده و پشکریه وی بکه و بلسینشی. اما ایرو سر و مجارا سیاسی با اخفن بدر مل رشید لیکولینر کرده جه استانبولی و لگلم با که بدر دمات خوش بخیر هاتی دست بکی خوازم و بزانه بم سدم چیه که سوریه داخوازه ترکیه رد که و ناخوازه لگل ترکیه لهواره لسر مجارین سیاسی یعنی پیوندین خواه اصلی بکه
دما خوش به برايد البخوين و تماشواني مني هجاتوا براستي حكومتها سوريا قالك جارا معاني زمان افهان تجاري الهفكرنا كي ناخوازه او هفكرنا هان بلكي وقت في دسبيكرنا جوهرتنا كي براستي هندري سوري تشيبك جبرق داخوازين حكومتها تركيني جش رجيم سوري كل سرد آليان وكم زانن يك جي مسألة قصدي والشر بهفر قلدجي قصدي بكن يعني لا الشر عسكري يعني بكي سياسي بك حكومتها سوري قال لك تشتاج هريمي بكشين وتشتنوسا بك جاليه دفي حكومتها تركي تخواز مثلا بنابري الجمخه وايد هندري سوري ده يعني ايد عليه هريمي بن دست تركي ده عليه ادل بوابه وينا شار سريه كي جير ببين حكومتها سوري جبرق تزانه تركي انا جافك ابيتي بتايبتيد مثلا اشيتيه د اخافتنك دس بكري هاتي كرن السر د ميديا تركي ده وكون زانن تماشوان هجا تفجيد شوبين او اخافتنا هان برنجكي بربلند بوي الاليه دكي هي حكومتها سوري هي روسيا هي ايران هي اف حرسي اليه هان جي مسألة كي آشيتية يال هفكرنا قدنا برا كرداد تشي بالتي كردو حكومتها تركي دولتها تركي ده هندري تركي ده بي ياد هندري تركي وقصدي واده بي وتزانن جي افهان نج خاطري وارب نج بو منفعته وانا بكبه الآلية كدجي هي روسيا بري فينا بدرو جاجي معنا داخوانيا لافروف ابو دوي داخوانيا خدي عيني نفسها تشيكير دابو مال برير دابو تركيره قلتو ام برمات ماي معنا او ام برعج ماي مينن مثلا تركي دخوازه وساطته چونو هاتنه نابرا مو اوكرانيا بك ليش عليه دفجي قال لك سلاح وتشك هنا دشينش اوكرانيا ره عليه روسيا بيجي قال لك بيف بزورته انا تركي بولاتك يكي شيء سركي تشكو سلاح دشينو درونا دشينج اوكرانيا اير او تشك هان دجي روسيا تين بكار انين اجبروا روسيا دخوازه دسي تشات رشتاب هف جريده يعني مثلا سوري والهفكرنا سوري نيج منفعتها تركي والآلية دي كم كرنا سلاح بيجي اوكرانيا جاليه تركي اب مجاري هان هنو يقول لك مجاري دني وك مثلا غزه ومثلا اسرائيلي يريشي شامي بكي يعني يريشي ايراني بكي ومرو بين برشعب مثلا اشيتيه ني تركي تخواز بكي حكومتها سوري تخواز حكومتها تركي فجرين خالكي جزور بتيده يعني چار سريل بروينا نخيابه وام دزانن قد هندري تركي ده مثلا ابوريه برو لكي ويني مزن هي يعني ده ضغط خلكيني لسر حكومتها تركي ده يعني هندري هريمه بن دسلاداريا تركي ده جبر قلويدكي ريفبريه كي خفجهي چينابه سراس چينابه آلوزیه اولکاری آلوزیه اکونومی آلوزیه اجواکی پر دبن و بردوام دبن يعني الآلية هريمي وك ادلبي وانا ناس نامها خلكيت النائب قال لك تشتي هان كي منش خلكي حكومتها سوري تخوازه ابتزازكي بكل برجلكي ما ظنش تركير كاك بدر مثلا بري فيب دمك ما تشتك بهيسكو امريكي هول ددن دخوازن ديالوجك دنابرا هيزن سوريا ديمقراطيك هسده وتركيا دست بيبكا نظام تشتكي وهاتا بهيستيا يانا يانجي امكانا فيكي هيا يعني الجورج سروكي ايه قصدي يعني زمان مظلوم عبدي هي يعني تشتك دانو امن بيجن دانو ستاندن بلكي هنك نامد نابرا وانا ردرونوتين جبروك انا معاني زمان جي مثلا اشيتيه ني قلت تركي بي اخافتن روج افا وباكور سوري برچكي جيني برين يعني بهتر امي وكارن بيجن عليكي بقول لك شيرو فكري تركيا سياسه مدار ترك بينن تينن زمان جي دبي اف مثلا اشيتيه في جاري بهتر لسر روج افاي نلسر هندري تركي بخوي يعني جبر بير ويدك تركي تخازور چاره سربك كي برنگه كي جرنگا جبر ولو باوري هي جنامه دبر دنابرا قصده بمسده يعني ريفبرتيا باكور سوري رود تركي يردرنوتين لمرون كار بيش بچقيسي او جان كيجا استي او هان او غاوي هان به هما خرطبونيا قاد هندري تركي يردو چوتي
بعيني قافاي يانا جبرد الفيدكي تركي تخوازه يعني الفر سياستكي قلكي وكان بيجن حساس دفرد رباس دبي يك جيش آليكي بالتركي تخوازه بروسيا ورجيم سوري وإيران الآلية باكورو رجعواي سوري بدو بسطين ومسألة شارة سربكي الآلية دي إيرو وزير درفني تركي آني زمان يعني دعيني دا خافتنا خود وقت بحثا ويدي كد بال رجلات سوريا الرجلات وباكوريا سوري دبي دولتك دهي او امريكا يك امي بيرسر مثلا يا بيجي وانا بدنو دستين باشا امريكي و داخوازا تركي بيك بينن تركي هر اصرار دكد بيجا بشكريا خوش يا بيجي قطب كان و دبيجا يعني جو تو بي سيرفي مثلا يعني امكان هي امكان هي راست از مجلك جرا زماني زمان مجيب خواني زمان رجوا بربرسي امريكيني ما او اسطنبول بي يا جارنا قل اربيله تشل هوليري تشبو بماودي تبن و اوجي بيدا خويا خوتينن الي كيف زمان بقد خوازن دناف برا تركي وقسدد الوزي دا كيفن يال هفكرنك تشبو بامريكي في تشتي دخوازن لامريكي مرو نظام بسياسه دولتاني جت شاوا بريفت خوازن توهي يجيبن جبر الجم امريكيه جي مثلا دانوستاندن واني بتركيني وقت بسر بسر هن روج اوا هي و مثلا واني قل باشور كردستان جي لامريكي بيناتي نظمان يعني يك قلك جراي امريكي بيناج تركار جي تنظمان قل هفكرنا دنابرا مجلس كردي ده انا كسي وريبريا ديمقراطيا ريبريا خسر جيبه به او جيج منفعته هريمي ربن ويج منفعته تركي ربن وقت بيجي ارمان جي خوني جبدلي باخل كي جديدن يعني انا كسي بو ريبريا جبريه كجوات مساله سركني دورده چارسريا خلكي جندري بيكي بنو روج اوای كردستاني بن جبروا لو وقت اوجي بي چارسر كرن امريكي بناجي تینن زمان گی مسئله کی ترکی نیگلوی دکی بیچاره سر کردن امریکی تخوازن وی تشتی بکن ل وکم زانن دهریم ده چاو معانی زمان مثلا روسیای و اوکراینای و آنا اسرائیل و غزه لزیدویه گلک بویر هن ایگ تأثیر خلی دکن يعني غزه وانا یک جی مثلا آد عراق دک ایران ضغطه پر بغداد دکی امریکی جهریم و خوبکشینن وقتی امریکی اف ضغطه هند به امریکی تخوازن جالی كيف جي خروج آوا وخل باشوري كردستاني بخورطر بكن لويده كي جبو كاربن توازنه كي بالانسه كي بحكومه عراقي رو بايران يرش بيشتوا بتشيكن جبروا له دسته امريكيه جيده جالي كي في سي 4 دوسيا ملف هن حرسي 4 كاد جبو خاطرك في ارمانجا خوبين جي بريف يك جي مثلا مثلا هريما سروكي هريما كردستان نيغات تركي بري هالبجارتني اي هريمي ابي يجيبوا قال لك خلكا اني زمان قل فيدك داخواني داخوزيه كي جحرسي اليا بامبيجن امريكي هريما كردستاني وتركي يعني وقت تعاونك بهف كارك بهف رتشي ببد بمساله هي يعني افدا خوازي قال لك سباس لكولينار بدر ملا رشيد جا اسطنبول سباسي ریو برای خسر جبو کنترل کردن درمانی که در باسی نافچین و دبه کمیته چو آوا کریه او کمیته چافدیری درمان آند که و کمیته سردان داری سینوری جلود کر او جی داری که سینوری لروج آوای باجار من بچه اوفیسا چافدیری درمانان جنیزیک و وان درمان کوه بین در باس کرن کنترل کر جبو کو درمان دماوی در باس نبویه نکوه نافچین ریو بریا خسر روش آوای کردستانی او کنترل جی هفتانه تکرن دری جلود لگندوار باکور پاریزگاه حلبه لجم من بجیه دناور نافچین ریو بریا خسر و نافچین حکومت دمکی یا اپوزیسیون سوریده عراق جسال 2018 و سینور خواه لگل سوری و لگل روش آوای کردستانی گل اکی بهیز و تند کریه بنیرن عراق چد که لسر
سینور یعنی 600 کیلومتریان کو سینور دنابرا عراق و سوریه ده لسر سینور 600 کیلومتری چت که دیواره کی بلند دیواره کی پهن و دریش چت که خالن سربازی زیده دکه کامرای چافدیری داتینه و برجن کنترل آواده که یعنی وها پلان دکه که کسک ادی نکاره به قاچاقی در باس بکه وی سینوری فرماندار این ارتش عراق دبیجن که سوری امانت تنیه اولهی تنیه و اف یک جی باندوره که خراب لسر عراقی چید که بر پرزن امنیین عراقی دیار دکن که دیروکا وی ولاتی دا سینور دنابر سوری و عراق دا او قاسینه هاتیه بهز و تند کرن هیزن فرمانداری اپراسیون روجاوای نینوانه لنزیکی سنور سوریه دا آمده باشیه که تمام دنه جبو هر پیشهاته که و تکزیر لسر تندگرنا سنور دکن منفذ اليعربية أمامنا مسافة كيلو إلا تقريبا دریه یعروبیه تن 1 کیلومتر و هنکی دوری میا سپاس جبو خوده همو هیز هاتنه بلاف کرن و ریکارن باش هاتنه ورگرتن و خالن تند هنه لگل کامیراین گرم بین بردوام هیزن شرکر دگرن هرما کردستان و عراق زیادتر جه 600 کیلومتر سینور هفبش لگل سوریه و روجاوای کردستانی هیا حکومت عراقی جبو تندکرنا سینوران چندین ریکار گرتنه کجدانینا دیوارن کنکریت تیل بند کرن کامیرین گرمبین کامیرین چاودریه خندقین کویر کو پعنایا 1 3 مترن ساترین آخی بکارانینا درونان و زیده کرنا هیزین گروک دانینه بردف که وزارت نافخوی عراقی جه روداوی رد بیجه فرمانده هیزن پاسوان سینور 641 بن که و 1508 تاورن کنکریت ده سینور هاتن دانین لگل سینورن ولاتن جیران امام الجدار الكونكريتي الذي بلغ لهمبر دیوار کنکریتم کو درجاهی وی 200 کیلومتر جربیع دست بیت که حتی قایم کنترل که تمام لسر نافچه هیا لپشت وی دیواری سوریه گروپن چکدار لینا دیوارش عالیه هزن وزارت نافخواه هاتیه کنترل کرن او کنترل کرنا کولور هیا مزنترین و گرنگترین ده دیروکا سینور عراقی دا ده سال 2018 ده چیکرنا دیواری کی کنکریتی لسر سینور عراقی لگل روجاوای کردستان و سوریه دست بیکر حتی نها بردوامه ریوبر راگهاندنا فرماندهی هیزن پاسوان سینور عراقی حیدر کرخیج روداوی رد بیجه بدرجه سینور جبو هر کیلومتر یکی تاوره کی چاودری هاتی دانین او جبلی دانینا 975 کامیرین چاودری ین پیشکتی و آرمان جیجی تند کرنا سینور لگل ولاتین جیرانه